Farazonia lebih ele simane ni faluan razu bagulidana. Ha Yesu razu sino manehega no sonia babangorifi fefuniha. Ya ahohu ami badai so ayah, ya ahohu kita sama tisa. Ama ina batalifu seni umasia batazu ayah ya ita Yesu Keriso, uwa ita fefu ya ahohu pacebene. Ta andra sahwa gele batas sunol walangi berwa aha kededenia tola paluka ita zui bayutu enoni andre. Mahe ta wasaini ngalomi gu aratu zu ayah. Ira talifu seni umasia. Pangwasaini ni gu aratu zu ayah basi mahe andre. Tetanda saja ke Yesus sinomame eboto banosonia sobuna babangorifi fefuniha. Mate ia padala refa berhureda berwa umasinia idu fefu hureda bala itehe tehuku ita. Bayro ang wasaini dua ba arazu aya maka andre gei ang horita de filiturgi tahun D. Minggu fenada no de filiturgi siboho de filiturgi C. Baka ba Injil ni romoda bazma ke andre ni surah Yohane te umbaka kheda wa Yesu andre no razo. Isufu kenia filato. Hade atul razo ni Yahudin rauge. Ite malinya Yesu imane. Simane ni wa razo rauge. Hiza sindruhunia Yesu tengah harazo ni Yahudi. Ya ia no razo ondreki razo fefu. Famatera Yesu fabe moroi bawa matere wa arazo bagulidana. Amatere wania no amatere warefa. Mo ia bagulidana bawa ngorifi fefuniha. I eva umur bangawale hore ba ifasau mangabuli kenama. To hari ia wolohe si seki fa atule ba fa asambua. Si fa hele dede ibale ia to bali ngoni-ngoni zato. Ya ia go balo seluruh gaya ita biri-birinia irege itehe mate. Ya ia razo solohe ya ita baka bawa orisile aitu. Farazonia lebih ele simane ni faluan razu bagulidana. Ha Yesu razu sino manehega no sonia babangorifi fefuniha. Dani eli baka bagangilatania oruma kenia ngawalo dadauma wa arazo pada eso samosa satua sino araramu dadao. Ba oruma bagangilatania andregei samosa nononiha si soba de telawo. Bate ohe ia puna dadauma wa arazo andre. Nononiha si soba gangilatania andre ya ia Yesu. Ama ina batalifuse. Hadaji tola tahalehe da sedena muguna baba orida se roma balomigu andre. Si ofena te faro ita baba bali Yesu razo baba orida. Lehadai sa ai bayro ia. Te faro ita gei babolo babuania sino ifalua baba ato balinia inonizato. Beremita faduhu bahaya ia razo baba orida babereda egei data ia data tandra lahe ba arazonia. Moguna gei ta umasi ena bedaniha. Nata tema wa ma emania eluahania barani ita gei babololohi famatida ina le alio afate. Yesu razoda samo faabele ya ita babolu irfada seroma Andrebi aitu bana tenada khania hewa ai oya banandrai geni tereda faduhu dededa Yesu razoda zanolo basamo faabele. Amin.